I said, praise the Lord. Let the father's person, the father's line, the father's seat at the very back, let me hear your amen. The children, boys and girls, our youth, our upcoming young adults, fathers and mothers, everyone all together. God tonight will put a smile on your face. Raise up that hand. Father, in Jesus' name, I pray the miracle we read about tonight will be transferred to every life. The joy, jubilation we hear of tonight will come to every life. Here, ameyo le tochi ameyo le togo ameyo le lome pe juame amesiame ne gede amesiame pe agbeme ameyo le togo pe juame ameyo le togo pe juo katame ameyo le Africa pe juo katame ameyo le America ameyo le Asia ameyo Australia ameyo le Canada ameyo le aploti ameyo le afisiafi ameyo kata le tepe fofo me do gbera becho alogbonu kokoso de amesiame pe agbeme eye me do gbera bena me do gbera le khia katame ameyo dona arabe ameyo le tepe fofo bena de nukunu gbagbere nukunu wonukude negede agbesi agbeme le fiesia le Yesu pen come Bedoji nous avons mis la pomme. Le Yesu pen comme mieux to pedale. Blona me la haoji. Blona me kele a haoji benade. Mau ato nu kokore de agbome. Ora nok blone gbaple nu kokola. Probede kontoso alogbo nu koko adoye pen kuma na blone be na ka mau ato nu koko gere agbome. Efa mevo. Mebe efa mevo. Apetwa yirao. Eye aga yirao deji. Le fiesia meva nuti nyade ye me sove nuti nyatokhede le dowo pe agbaleme nemyese obe apostolo pe dowo apostolo pe dowo linya kepe mela enye Kristo pe do ike wo to gbogbogogo oji to apostolo oji ela bena ne nyatiame gavajiti le agbale ape nkota yechi o yu ekpo de globena ko apostolo pe dowo va enye Kristo pe do ike wo Kristo pe do ike wo je come eye wo yeti to gbogbogogo pe nu seme to apostolo me eye gbogbogogo ma abe aleike miejia le hamea kokokwa ele gbo le fiesia kokokwa ele gbo le fiesia eye kokokwa penusia asra atuo kokokwa penusia adegbo eye elebe na dojesi bena esime maunyala no jima kokokwa pe do na ilawo bena nkuo lavu eye natem adojesi bena esime maunyala no ejiyima na se bena okasi yenchi eye chala ne klibo eye ne chi anyigba fwa le kokokwa pe dowa elawo be le maunya koklomela nu se adegbo eye na chitri eye mau penu se wodole agbome kaka esime nyafa do amen mamleto ame ewo ikele toji ewo ikele radio agbo ewo ikele kaka afide ewo ikele apeme ewo ikele salon ewo ikele tepesia tepea nusia adegbo eye nusia aka agbewonchi eye magano abe alekene le chane ole Yesu pen come dawa wo
dɔwɔwo tatɔ mina miaxli tso kpikpi gbãtɔ eye Petro kple Yohanes woyi ɖe Mawu xɔ la me le gbedoɖayi si nye gaƒoƒo 9 dzi eye le kpikpi 4 me eye wotsɔ ŋutsu aɖe si nye tekunɔ tso dada ƒe dɔmeke la vɛ ame si wotsɔna dana ɖe Mawuxɔ la ƒe ʋɔtru si woyɔna be nyui la nu gbe sia gbe be wòabia nu le ame siwo yina ɖe Mawuxɔa me la si. Mina miakpɔ kpukputɔlia eya la esi wòkpɔ Petro kple Yohanes woyina ɖe Mawuxɔa me la ebia nunanawo le kpukpui 4 me ke Petro kple Yohanes wokpɔe dũu gblɔ bena kpɔ mi ɖa abe ale yi ke nakpɔ Aƒetɔ Yesu Kristo le fiasi ya enu gã aɖe yi ke maŋlɔ be kpe ɖe o ava me le agbewo me. Mina miakpɔ kpukpui 5 le kpukpui 5 me eye wòlé nuku ɖe wo dzi gã buxa bena enɔ mɔ kpɔm bena ɖe yaxɔ naɖe le wo si le kpukpui 8 me ke Petro gblɔ bena klosalo kple sika mele asinye o gake nu si le asinye la eya mana wo le Yesu Kristo Nazaretitɔ la ƒe nukua me titre eye nazɔ azɔli. Kpukpui 9 eye esi wòlé yeƒe nuɖusi la elé yeƒe nuɖusi Petro lé yeƒe nuɖusi ŋutsu aɖe minya mezɔ azɔli kpɔ o ekplibɔ tso kaka tso enua ƒe dɔme ke esi Petro gblɔ bena ɖe sika kple klosalo mele asinye o gake le Yesu Kristo Nazaretitɔ la ƒe nukua dzi ame yi ke tsa hele nu nyuie wɔm eye wòle gbe dam ame siwo katã dzi abosam ɖu eye azɔa eku le miaƒe vodadawo ta eye woɖi eye le ŋkeke 3 gbea efɔ ɖe tsitre eye wòdzo yi ɖe dziƒo le Yesu ma ƒe nukɔme ebe tsitre eye nazɔ azɔli eye nutsua etsaka o ega dzi me le tso ame ya gbɔa o ye le va ye le gblɔ nam be ma tsitre ne ma zɔ azɔlia nye mezɔ kpɔ o vɔa Petro megble yiyi ŋuti o edo yeƒe nuɖusi ɖa eye wòlé fɔe ɖe tsitre eye enumake ame ɖe ne gblɔ be enumake yeƒe afɔa nusẽ ge ɖe yeƒe afɔkewo me be afɔwo ma yi ke kplibɔ ye asiwa kplibɔ asiwa dzetsi eye dzimeƒuwa nusẽ ɖeke megale mo eye ne kplibɔ tso kɔme kaka sɔ yi ɖe afɔ gɔme Aƒetɔa ƒe nusẽ aka ŋuti o Mawu ƒe nukunu ƒe nusẽa awɔ dɔ ɖe le wò ŋutilã me awɔ dɔ ɖe le agbo me egbe sia eye nusẽ age ɖe eme o eye le kpukpui 9 me wogblɔ na mi bena ka eye wòtsi kpɔ hele tsitrenu eye wòzɔ azɔli eye wòyi ɖe Mawu xɔa me kpli wo le tsatsam hele du ƒum eye wòle Mawu kafum ne le Mawu kafu ge wo fiasi ya mebe ɖe ne le dzidzɔ kpɔ ge le fiasi ya nukunu adogo le teƒe ke ne le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme mina miakpɔ kpukpui 9 le kpukpui 9 me eye dukɔ blibo la katã kpɔe wòle azɔli zɔm mele kpɔ ge wo ŋutɔ nazɔ azɔli la mebe makpɔ wo nukuma yi ke gbã aʋu eye nakpɔ nu mebe makpɔ kansɛ ma ɖe ye kansɛ alo nutete ma yi ke le mewoa nutete ma ama eye wòado le ŋutilãwo me fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme eye dukɔ blibo la katã kpɔe wòle azɔli zɔm eye wòle Mawu kafum azɔ leke ye enu sia va me ɖo mina miakpɔ kpukpui 8 eye yeƒe nukɔla do nusẽ yeƒe nukɔ dzixɔse Yesu ƒe nukɔ dzixɔse ye do nusẽ ame sia si kpɔ miele eye mienya la mikpɔ xɔse
mokpokpo jihose ejidodo le Kristo jia yela wenao yela webe na kpo haya yela webe na kpo doyoyo yela webe na kpo katutu ebe ameya mianto michesi eye mienye hose yike wodole nuko majia hose wodole Kristo penkwajia Kristo penkwaji hosia yene la mesese blibosia le mikata pe nukume Kristo penkwaji hosia yene la mesese blibosia la mesese blibo nikwa le amokata pe nukume le miakata pe nukume le fiensia paponami cho la messe blibo to nous setons vovo namela nous setons me fia oji fia apeto ji apeto mawu nous seo kataton eye yepe ganyenye yike wo kpo le kuhiwaji yepe nous se yike wo kpo le edolele waji yepe nous se yike wo kpo le nonome gbegble sia nonome gbegble yike le akpome mikwa egadelade yepe nous se ade gawo le fiesia mebe lele nu kokela mebe de alogbo nu de nakonu nu koko agede nuome agede nkome nakonu probe makonu la mesese blibo to gadela pe nu seme ma hle nu nami eye ma to nu chinyame ale gbegbe na nuko won to na nye pe na eye le tepere ike ma ana etiru nipa nenyibe photo de la el eja de photo re ebe mele kpo Peter le photo ame mele kpo amea le photo ame eye nele biambe pastor chame le photo ame a mebe eneleme mebe delejele me mebe o chane lejele photo aji mafia wa fi kenele tutututua eye abe Pedro ple Yohannes ikonye photo de la wo osa wo penusia ma wo penusia eye nu chumacha ikemeso azoli bao echitreka eye wo probe bebe ba chameleme mele bo chale mele fiesia enuton yemi akpo enugbato yenye plibo pe nonome choka dada pe dome ame plibo nenema ojila nenema oji plibo pe nonome choka dada pe dome eye efelia miape jidodo de apeto anti kena yepe nukunu wowo miape jidodo de apeto anti kena yepe nukunu eye etolia yenye gade de pe dodoji to yepe nyame wa do pe gade de aji wa do pe wo katutu aji wa do pe wo fofo popo aji wa do pe wo de popo aji wa do pe wo doyoyo wo gade de aji to yepe nyalame enya adogbo le fiesia eye apeto apenya ne dogbo re enya atukawo mebe apetola adekawo mebe de apeto ange kosokoso kosokoso gade pepe koso de wa acho kata le agbo mefesia le Yesu penkome enugbato yenye plibo pe nonome choka kata da pe tome me khlena mi vaifo fois mina ne mi agakpo nado le towo ta topu efelia eye wocho nu chuade sinye tekuno cho dada pe tome ke la fe ameade enye nuchu eye wonye tekuno cho keke dada pe tome eye lekeye watem aswe leke wojena odo lekeye our condition nyape nono anodo chokaka chomia dada ope domo ameya ekplibo eye nu semelentio eye nu tetere kemelentio eye wo bojo le gosia gome matem achitrele edodo kusio matem asolio eye matem ajole tekan eye matem ajo achitrele afoju nenema echokaka domeye na nema de gome now leke ma de gome nina nemi akpo salumo ta Salumo ta Platon fondi pikutolia
blaton foni pipitolia ebe gbojogbojo to emenye chokaka cho danye pe dome kota kojo pepe ameade jojome pe ameade ekuribo eye matem achitru chokaka cho dada pe dome eye nenema ye nyape gbogbo nyape ame ememeto nyape amechi ememeto nenema e wole chokaka dome ebe me kuribo me gbojo chokaka cho danye pe dome eye matem achitre ajo ekplibo matem ajo le chitre nu le papomo eye ejena gbagba be ya chitre kakela matem achitre ajo lukanchu ela bena me gbojo chokaka cho danye pe dome eye ye matem achitre ela bena nenema wojim esi wojimla meto ala padada me kareji be nyanyama benade devi does not have to get to school. Devi me hia be wa de school ne wa fa isro nu alo wa ko tutu do gboka fi ato ala padada o e mari kaka to domeke that everyone that is born le defia be amepeto de pepe iko chile kojo gbeke amere matem ajo le nu popomo matem ajo anu agbejojo o eya chokaka dada pe domeke mejibe mia pop salu pe agbaleta blaton for the ke puita blaton for the ke ebe wo de ka konchi ye mo wonu fo do pupi ateli ale fe pe me wo de ka konchi mo wonu fo do eye nu sime fola le nu ko me la me wo mi pa ebe ale be na to na jo le wo wonu drodro me mi na mi apo pupi antreli ale fe pe me boda fo dada me wo chindo eye nu fo me danye fo nye fudo David le globede ebe efiaye menye fifiro David le globede to gbobede menye amekapifi ebe to gbobede o kokom deji o kokom deji le amekpeto to me le tukobli boamele eyi mamele ele globede kaka cho danye pe tome cho kaka danye pe tomere ye matem azo jojoro ye matem wonu jojo ye matem wonade ke ikele dodoanu Yesaya pe agbaleta plan ne fonyi nyilia Yesaya pe agbale ta plan ne fonyi nyilia thou heardest not ele globe mese o ebe mese po o alo nye o eye woto meke de enucha ela bena menye be ame mawonu tepe nenye eye gojela wo yona wo cho domeke obe gojela o yona wo cho domeke nene memie no abe nuchuma ene ikele agbo iko ya be nyilanu oji wonye kliboto eklibo eye nutetere kemele si o eye nade ejimeku melesi be watem achitru eye matem achitru eye enuvi swe yike nuvi swe eyide fotadame fotadale miachi ema chokaka tome amekpetore ele nenema kaka vanasime waku fwa le kapopo ya mea kapopo ma mea ele do epe plane so yeji minya amokro na penade is a fool forever. Ebe God says no. Ebe blania evo mawuya globe o mebe o cha globe o obe amen ke klipo kaka pe blania a klipo kaka so yidae for mawuya be aw mano nene ma o cha globe mano nene ma obede nu teteme lenchi o kaka pe blania o po nene ma ko wa no kaka wa ikuema mawuya be gbere mano nene ma eye lekeke anye wo no no me pe blave ne do pe blandre le do pe blane le do pe blade pe blandre le do pe blani eye ko han ne to manchi mebe no no me gbegble ma yeji so yi mafo egbere fiesi yare ye le trotro pe eyi enu pe trotro pe eyi
gblɔ be fiesi nye fiesi ya ye nye trɔtrɔ pe fiesi nam le agbenye me gblɔ be na de fiesi ya ye nye fiesi ke enuwo atrɔ le agbenye me fiesi nye lo nuwo atrɔ le agbenye me eye nu gbegble sia nu gbegble yi ke nɔ agbe me ekplɔ ɖo kaka va na egbea enumɔ adzo le agbe me eye ma yi ɖe ɖoƒe velia azɔ le ɖoƒe velia ye nye míaƒe dziɖoɖo ɖe aƒetɔ ŋuti hena yeƒe nukunuwɔwɔ aɖo dzi ɖe aƒetɔa ŋuti hena yeƒe nukunu yeƒe amlimanuwɔwɔ fiesi yi ke nukunu ava agbe mea eva ɖo vɔ ŋutsu ma yi ke enɔ anyi ɖe agboa nu ɖe ekpɔ Petro eye wòkpɔ Yohanes eye ebe ɖe esusu bena ɖe o woanɔ abe amekpetɔwo ke nene eye woanam bie ɖeka ɖe woanam bie eve ɖe yi ke akpe ɖe nutsinye elabena edɔ ele wuyem eye wòle agboa nu le teƒe ma eye Petro gblɔ be kpɔ mi ɖa Mawu Kristo na mi nusẽ eye Kristo gblɔ na mi bena ɖe heyi ɖe xexe la katã me mi xe ɖe xexe la katã me eye mi de gbefa nyanyuie la na amewo katã egblɔ be ɖe ne mieda asi ɖe dɔnɔ ɖe dzia ahaya eye wogblɔ bena nu sia nu yi ke miabia le nye ŋkua dzia be nu ma tututu ye ma wɔ eye wole gblɔ na tekunua bena ɖe kpɔ mi ɖa eye wogblɔ na mi le dɔwɔƒe agbalẽ tatɔ̃ kpukpui adelia me eye ke Petro gblɔ bena klosalo kple sika mele asi nye o nusua latema gblɔ be evɔ dzoyi zɔyi kafi ne wòava kpɔ mɔnu agba be yeava ƒo nuƒo ɖe Petro le gblɔ nɛ be ɖe ebe naɖe ya le asi nye ne me gblɔ nɔ le fiesi sia be ne esi me va la Mawu tsɔ naɖe nam be matsɔ de asiwo me enu yi ke Mawu tsɔ na ma dziƒo ye Mawu sɔ nua le sɔ de asi nye me dziƒo ƒe nunana dziƒo ƒe amenuveve nusẽ tso dziƒo na wo lo fi ka ye ne le mele nu kom elabe me nye be wotsa le dzako nu me be eye Petro gblɔ bena ebe gake naɖe le asi nye ye matsɔ na wo le Yesu Kristo Nazaretitɔ la ƒe nukua me tsitre eye nazɔ asɔli mi gbɔ kpukpui adrelia le kpukpui adrelia me eye esi wòle yeƒe nuɖusi la mianɔviwo le miagbɔ le aƒea me miaƒe amewo le gbɔ le aƒea me vovovo mikpɔ ne mi gblɔ nya ɖe ne mi gblɔ Kristo ƒe nya yi ke hena nukunu vana ɖe ame yi ke le gbɔ wa atem akplibɔ ɖomahi si gbatɔe ma wo le to dzi eye mese enya kpɔ o mese nu yi ke Mawu le wɔ na ame bubuwo gake wo ya ne le egbɔ abe Petro ene nado wo nuɖusi bɔ ɖo ɖe eye nakɔkɔ amea ɖe tsitre nu eye nenyi be ne wɔe nenema ɖe ewo yi ke le dɔnɔ ma gbɔ ewo yi ke le lãmetututɔ ma gbɔ eye ne do nusẽ eye ne lé fɔ ɖe tsitrea nusẽ age ɖe yeƒe afɔwo me nusẽa le fi ma vɔ minya ame yi ke nuku gbanɛ eye mele naɖeke kpɔm o eye menya afi ke wòakpɔ gake ewo yi ke le gbɔ ewo yi nye srɔ̃a ewo yi ke nye via ewo yi ke nye yeƒe ame le yeƒe axadzi ɖe nagblɔ be ɖe enya wogblɔe vɔ nagblɔe nɛ elabena ame mamlɛtɔa wogblɔe vɔ eye nagblɔe nɛ be kpɔ ya ɖa eye wòagblɔ be tso mele nu kpɔ me le nu kpɔ ge fiesi ya ame aɖe eto eku nɛ sã eye wònye mumuni eye mete ƒona nu ƒo eye menya le ke wayɔ papa o menya le ke wagblɔ be mama o megblɔ be nye o menya naɖeke o nyati egbe meɖi le yeƒe nu gbɔ o gake yi ke miado gbe ɖa ye mayɔ Yesu ƒe ŋkɔ ɖe eye wò ya nenye papa nenye mama nenye nenye be Yesu ƒe ŋkɔa matem ado kpo nu gbe ɖe o ewoe la gogo gbɔ ɖe
ewela ate gogoe na glo be dade ma glo nya de na glo na jone be papa eye si batodi na senyachi papa le yepenu ma uyodo ne ma aso na yibe wo jio le kike siame ye menye tokuno menye mumunyo menya papa po kaka mama eto no be papa yo chala to gbo be papa ola gbo be ame aleke ya o chana gble nene makike tututu yo fana me ne mawu eyo to ame ade menya nya ike wa gbo ewe le gbo ye la gbo be papa e wa gbo be papa ewe la to ne be gbo be mama e wa gbo be mama ye wa gbo be mama azon na yibe de vifia e va kike siame oji messe nyachi de kekpo na glona be papa ela globe papa mama la kpo jijo aglobe o vinye tonu popopo va minya ewo ikele ame agbodi le tona ma be na papa ya me globe dada na globe maybe nene mai ame ponu popo fua egbe ma dilenu etonu popopo ma elebe na kpochicho nele kpochicho nyachi nyetu alavatu nele glonebe nebre de ka ela yuedo de fua ma jeto waji tutututu me ka globe nukunu me kwa fimo aore nukunu va fima vo mebede fiesi ya esuasi ovo eton popopo enyasianya alo adika ikela no afima ewo ikele dono ape akatiri ewela donu se ewela le yependusi na koko ede chitrenu enumakia nuse ado yepe afokwe ome minami akpopupu inyilia le pupu inyilia me wo chikpo hele chitrenu wo so asoli wo yude mawu kwame pliwo le chacham hele jupum hele maukafum le fiensia nukunu la pe aume amlima noa echogbo nukunu echogbo kaka ma do gbere ma gbobe Yesu pen kwaji ocha na gbobe amen nyecha ma gbobe amen amen kata agbobe amena amen fi o wo de ka le nu de kame ti povito adopeji wonders tonight nukunu le fiensia the wonder of salvation. Tato ayenye de papa pe nukunu de papa hoho pe nukunu le fiasia hoho ele pesoso e chode gbo e hoho ya de papa ya yenye pe nuko agbewa na pototro e felia yenye nu wowo pe nukunu be enu yo kata tro enu yo kata mele tepo enu yo ple le agbomea mawu agatro wonu ye dele agbome afoma yike epua nge ye epua menya aleke wole tututu mawu atro wopu ye dela ome afoma yike popowu novia nele gbo mi pomda ehia be maso achie maso aso sasonli alo wa ve wa fopa bu pude na kafi matem aso asonli mawu atro wopu ye dela ome fiasisia tolia yenye doyoyo pe nukunu lekeke anye adika ikelno agbo mecha le fiasi yara doyoyo pe nukunu ade agbo me nukunu trotro pe nukunu agbo atro apetoa enu yokata tro tagbo le agbo me apetoa atro jono de chitrenu etalava iti afualava ikome nade family etaume esime na son appelle ke amokata le asolisoma wa mete le sonenemo ye ne so a eta so som afowo ole ayame nukacho ela bende me yinyo de le tamena o fiesia nonomema atro na chitre nywede na son nywede etawa susu ala wodo nywede na wonu nywede na ponupo nyweto na nozo abere
nazo abe de tugbivi ene de tugbivi nyakpo nazo abe de kakui ela bena nuko tipo pe nukunwa efamele akpome enye gbogbo gadote pe nukunu amedere mawu pe nutifafa no akpome cha chichokpopo oho pe chichokpopo no akpome sa eye ne khle na bibla ne se na bivi de bibla kklenti eye ne dona hagba ple mawu kakavana simeye ne vaha kona somo bubu ye no me gale ne masan no me gale abe ale ke wo le sang ela bena ma pe ntifafa me gale akpomo mawu pe chichokpopo me gale akpomo eye ne le avifam eye ne le konyifam fiesi yala nukunu ma etro gbovana o gbogbo gado tepe nukunu alo doma hi nade nome o gbogbo de blao eye menya ale ike na no agbe o eye mi gbo de tugbifima pe da sedidi eno chachamla eye eno doku klum edi le da sedidi ame kakavana simeye maupenu sen kainchi eye enumo kata odole yepenu chilame maupenu sen lenti nti okage le fiesia ne mau esime mau wode me wo na satana olo mau de me wo na dolelo bena no fukpemo eye leke wo famedo futode wonuma futode sonuma sodemo fu afiesia mebe fiesia gade de penukunu afamela kpome fiesia gade de wa koko apetola akoko le tepe kenelia akoko le fifichi pe fiadupe ame e wa ko dade yepe lolovi pe fiadupe la me fiesia chitre chichi pe nukunu afamele akpome enu yo kata kula akpome ne won toko hane ku eye matema ga senade kefifio ye ne me yo Yesu penko ne me yo Yesu penko a chitre chichi pe nukunu afakpome mina miakpo miape nuchu aletepe ya ekplibo ole fo chitre eye nusen kende yepe afome eye woson kende gbojohwame ele chikpo ele puchu le kafu mawu le kpukui asiekeliame eye juko bibola kata poe wole asolisomu wo kpo nukunu mawu pe nukunu le yepe akpeme nyele mawu pe nukunu kpogele akpome ewo ikele radio agbo ewo ile toji le tepe sia tepe ela bena apeto ape nukunu ja vakpo melefiesia nye no nu pomcho enu yo mawu wona mawu ewe le apostolo pe dowo ome eye mime de mona makplonyare now na dodo ki okpole emegbe le Mateo pe agbale apenu wa mi akpo amen le Marco pe agbale apenu tawi adia onro amen le fima nu eye ne mi kpo Luka pe agbale apenu wa onro amen eye le Yohanes pe agbale apenu wa onro amen eye le dowo pe apostolo pe dowo pe nu wa ome noteo e komenye benka ne khle apostolo pe agbalea pe enuwa ometrenu e go be eyeji eye apostolo pe towo pe agbalea pe tayeye afamela gbome wa ngun ko deme ela bena o channel le photo ameta eleji yim towo wa leji yim eleji yim eye azon evado chatio. As we went about all these esi memiele judopo monya kakayo kata wom no yima mawu no nukunu wom somebody in Uyo amede no Uyo le Nigeria pe anyehi by name
miraculously nukunu toya eho toyoyo cho tolele tingo me tolele ma yike pwe ye elano tru ehu eye ehu na cho yepe nume yento neka yepe asema nemiase eye neleleku de dasedidi yantia nukunu ye eye nukunu macha ava melocha gbome. My name is Aret Isia. I had problems in my life. Aret Antia. Eda akpena mawu le tudopomonya kakaike family Taraba. I had diabetes. Ebe tension le yenti eye arovivi diabete pe tolele eno yenti yeyide konji. Then since then I've been having odor from my mouth. Ebe oso emode sote menai eye chokaka eyi mamia ye no wede semle ye pe me eye ne na yide akauja na tema se we male ye pe nume fato ma upe amenfefe mia to pomonya kakaike family Tarabala abetola etagbele yenchi eye ye gba toyoyo obe amesiam ne dasire ye pe tolele aji eye ye dasire ye pe tolele aji eye to mo pe amenfefe mia efu tole nume na me ma pe tolele a efonai ye mawu yotonai ebe diabeta ejo tension ejo akpare katutu na me ejo efutole nume na me ejo idakpe na mawu le tudopomonya kaka idakpe na mawu le pastor kumu ipagbeta wakafu mawu nukunu ava mene meka eja plero meka le radio agbo ye eja plero apeto ado peji la gbo mele Yesu pe nkome. The wonders have not stopped. Nukunu omenoto mikpo bato ema eye miakpo felia eye emegbe amakpo tonlia le radio agbo la fima eye efelia nyonuma yepe nko yenye ati yepe echaso uyo echa ehodoyoyo kuhia noeji epe blanela abenu tuike penchi nyamie khlenela ekplibo pe blane nenema ke nyonu yacha kuhia eno yepe agbeme pe blane eye okpoto yo nyama ponpo lao yento ne glo yepe nchi nyanami. For over 40 years I've been in severe ebe epe blane som ye no fefe seseme because of pie and ulcer. Ebe abile dome Nobody ye sro vaku ye Amerike mekpona ye gbo I find it difficult. The pains vevesea edena gadechina e my anus will be paining me. ye pe comme gbo venai ne ye denugo doa edo na glefu ye Amerike meva glana benare au babade o ebe neibe etojia yeyi eyotojina yeyi konji fo esi dokita odo epo obe yento yatem akpegbo yeyi de judopo monya kaka ye le papa kumu yipe judopo monya kaka ye gbobe mawu matonchi nyolo Yehowa le dola wona denam esi me papa kumu yi gbo mawu nyafodi ebe when the man say we should raise up ebe nyaso asi dade asi de ka dade nyape feve CCTPA eye nyaso de ka akọ de ka de chi I raise my hand ye ko asi de ka ichi ye so ebe feve CCA ele akota na ye edidi na la akota kena de potome na ye potome ano bisona ano khosona ya le pepe eye ye wasia so ji akota so ide potome ebe amen mamla yo blokoa de ko lebe na de dole yeme e dole yeme ye
ye faut les documents ebe enu yoko ye meten du na sawa ye to dudu ebe enu godo tete kenye akbana esala o ye tele nu tenu godo bobuede fefe se de ke manome efume gato na o ye te akbena mawu le papa kumu yi pe agbeda ye mawu les ans le tutopo monya kakaya ome ye le ble na amesiame bere tutopo monya kakaya ope nyame anu sende le deson mawu pe nu sende odo wakafu mawu pe blane pe kuhi ejo o chato wa vadweji mejibe na so na khonukunu wa kaba fiesia egbe nenema eye maba gbokpoto kabume tudo pomonya kaka ike gbale nko le java la no tojia. I'm going to point number 3 now. Ye fifia do peton lia ye mevado do peton lia ye nye ekpedoji merene do uli gbabo wa do pe jinam wa do pe gadede aji to enyame wa do pe maune do pe gadede nyaji to ye pe nyame to nu kame ha to ye pe nyame mi kwa Petro ple Yohannes wo le titren le tepema eye nubu pude kemele wo pe alomolo sik ami yaira mele wosio o me so Jordan mechi alo Jerusalem pechi va kodejo vo ma u penya minami akpokpupi adelia kem abe aleke Petro benari sika ple klosalo mele asigne o kake nous si le assigne la manawo yenyenya ebe le Yesu Christo Nazareth to la pe nous kwa mela titre eye na sasoli edo yepe nyadoda eye yepe nyala ye wodododa edo yepe nyada eye nyala yotowo edo yepe nyada eye nyada gbele wonchi edo yepe nyadoda eye nyadekawo minami akpa Yeremia tagba pipu wifelia Yeremia tagba pipu wifelia egblo le pipu wifelia mebe eye apetola gblo na mbe apetola glona Yehowa glona mbena Yehowa le nyade glom na ole fiesia blemase blobe amen. What did he tell Jeremiah? Nyaka ye Yehowa glona Yeremia eye nyaka glom apetola le na ole fiesia ekpo ede tepe everything you have said enu yo kata ne kpo fiesia nya yo kata ne se fiesia enu yo ne sebe ma ujawo enu yo ma utenwona enu yo ma atemawo eye ne jasidechi eye ne hwe eye ne nye chochi blibo mebe na ma upenya ma dokponu ne kwede tepe ne kwe tutututu ela pena manonu tede nyenyalanu ne ma we adegoe fiesia apetwa awo yepenya anoti ntede yepenya nchi de kpokpo penya anontedenchi eye na kpodede chochoke penya anontedenchi eye chochoke aswasio trotro penya bugbo gaji bugbo wo penya apetwa agbugbo wo eye wa tro wo agbefensia le Yesu penkome doyoyo penya doyoyo vadona o gadede penya gadede vadona o vo eye yepe nuse penya yepe nukunu ga yepe nusepe nukunu ke mangro penya evado gbo le fiesia mia bobota eye mia nuku esia yenye gapopoa bena ma upenya na wa fame eye nya na wo yepe do le agbome for you to indicate ewoye wole na azobe na so efia apeto enye yalo mehia de kpokpo apeto afimele mehia gbugbo gadote mehia tsotoke mehia be na gbugbom awo apeto alewo gena o tsotoke jimne le fiasia tepesia tepenele afisia finele na ko asiwo yichi eya enye tsotoke pe gapopo fofo kpokpo dede kpokpo pe gapopo gbugbo gadote pe eyi gameade gameasuvo be na ko asiwo yichi
Mau penuti vapa ado anyi le tiome esime na nyato kpera mau pe jijo alikeleme esime ato kpera ne le ko asiji a ko asiji na chochoki ne ko asiji na dede popo ne ko asiji na nuti vapa le jime ne ko asiji benade jikose pe jijo ne gede yeme ne le ko asiji na chitre le tepesia tepe ne le radio agbo ne le afeme ne le konji ne le afire ye ne le jibe apeto ape chochoki apeto ape dede popo apeto ape gbugbogati penusia ne wo dole pe agbemia ko asiji eye na chitre ewele afame ewele radio agbo nene make ocha na wo ewene nyame yo le church pame afisi afike mile enuma kemia wo tepesia tepe inele eye nele nyasem eye nele jibe de popo ya na suesi agbe petotro na suesi echiwo na tro de popo na swasio totro na gede agbomia ko asiji eye na chitre esi na chitre foa tokpe totoraji eye na gbobe apeto akpenao le de popo pe nukunu ata ela bena menye bena pipila ye wa swasinye esi me kodjio seta esi me kodjio se esi me doji denu chiota afa menam me kwesi be ike me kodjio se a nyanu vo o chokem dakpene klobe apeto akpenao de popo swasinye chochoke swasinye de peji chokpokpo swasinye mau penu chiva fagede chinyeme eye menye bena ne gbugbomji ne gbugbom wo yeye akpena o Yesu akpe kpotono chitrenu eye asiane noji fofo le Yesu penko se siame miete akpena wo le doyike ne wota ewe glebe amesike ayo apeto apenkola akpo dede me dogbeda be nyatia ne kwa me fafa le wope jio me fifila de o chowo pe nouveau ke o eye na trowo pe agbe o eye na wo gbugbogadote pe do le wope agbeme trope do na wele wope agbeme akpe na o le don tiata le Yesu pe comme me do gbedale eva menao I said mebe eva menao de popo pe nukunua ye ma fame le agbome de popo chochoke bugbogati pe nukunua e fame le agbome e la bena ne ho apeto ajisi eye ne don denti e wena o we cho agbo na Yesua na nglon ko roda kaba e la bena pastor e ga trogbona fiasi ya yenye nukunu pe fiasi Counselor, let's move round. So alome kapomo viwa eye na nglon ko ba pele alome kapomo jesiwa na ngle ba pele ko imenele acho edoda placer que volton na de ko plene platon voni azonli ko menejia egbe nete kome eye mope amenuveve a sokpo na o le mo so ame eye na son paple apetoa na yeji paple apetoa eye be watem akpede nchi obe na yeji paple apetoa eleve vie be na yike ne ko asiji eye ne wo pe toto da ya plekosi na so alome kapomo viwa eye na nglon ko e ko imenele bakple alome kapomo jesiwa na ngule achedoda be wakpere nchiu ma upa mo akpere nchiu to gbedodo rome to podo me to maunya me be natem alike al ayi mososo aji bakple apeto Yesu Kristo esi anchi wo levevie ne le ko asiaji lon alia eye wo chi afima koa medejuo elebe na yeji elebe wa gbere nchio eye na like la peto ame eye anchi wo levevie be na so alome kapomoa eye na yo blase ke voton na de ko plene blaton voni
eye wa kperenchi o wa do gbeda leta o pastor o aho ye wa kperenchi o uhibu bo ikela gbome wa kperenchi o ye na tem azo Kristo tope azonlia le majiji me maupa mea aga trova e wa do gbeda leta o wa do gbeda leta o wo ile toji kuhidele agbome dolele de la gbome abo sambla o nukunu po me vivo vo ikele Kristo mea wo ponu chonchi na mi fifila wo ponu po cho dede papa pe nukunu nchi gadede pe nukunu doyoyo pe nukunu gadede pe nukunu nukunu vovovo ikele Kristo me ewe ole na aso pe na sohose o ayire apeto apen kume ado gbedane no vi gede gbedotora me ye ma upenu se asra upo. What a great decision you have taken. Nyamechocho ga yike ne wo fiesi ya enye nyamechocho ga tonto agbe pe nyamechocho e wonye elebe wonto na so alome kapomoviwa e na ngolo na tema ngolo message na tema wo vocal na tem ayu WhatsApp na tem ayu sirika agbole eye na nanko bakple kapomojesiwa bakple ko imenele be wa kperenchi o blase ke voton na de ko plene blaton voni mau e potole towom eye Yesu potole e pe towom mau ele doyogo Yesu akasinchu le fiensia sokose e na dogbera plibo akpare ka tutu na o dolele pome vire pepe ikele agbome Yesu cha echa ele nunye wom eye wole gbe dam ameyo kataji abosamdu to yepe nyaji le Yesu Kristo Nazareth tola pen come ye nuchuma ike hope blane kaka cho dada pe dome yo plibo Yesu Kristo pen ko yoyo eye nu se gede yepe afokome eye wo chikpo ele jupum ele maukafum donc weji maupa me egbole na o befiasi ya nele maukafuga nele maukafuge nele haitige jijo alogbonu koko agere agbome eye na konu na sevibi nu koko agere monao ye ocha na ko alogbonu maupe nukunu maupe asika me pe nukunu ava mele miapa gbo mele fiesi ya gede gbedodora me Yesu megatonchi nyonu de gble fifi le pe da sidi dia me ebe yele uli dombe Yesu megatonchi nyolo Yesu megatonchi nyolo Yesu megagbem dio Yesu meganglambolo Yesu me ocha yide gbedodora me nano uli dom nene ma benye mau megagbem dio me khojiose me doji dencho me nyebe wo nyama dokponu wo nyame dona kponu ne nya dua e wona yepeto enya ne wo yepe dole agbenyeme ne we na nu tuma yike no fotruanu nu tuma klibo toma le Yesu pen kwajia echitre eye wo so asori we na ncha penene kukiwa ho Yesu awe na o amegbeto agbobenare o ne klibo kaka peblania ne no tolele ma kaka peblania evoe de kola doja no me aku Yesu le gblo no be atro benare magatema yechi ne mo aheto trova agbome eyata yigbedododa me eye na sokose adogbera eye esme mobe ame ava adokpenu de siadeji eye dasedidi agere agbome de pesia de pekenele ne le donne agbo le konjia ne le donne agbo la apeme ya mi wo le konji kaka eglo ye mi va cha apeme be leke mi agawo dogbera apeto akasi no memanti eye trotro ava le moji gbona nukunu achode gbo le gbetodurame le prekosi le gbetodurame le nukunu wa novi dogbera Yesu penkwa ekpotole towom nusele nukwame Asan gamesu na wo nukunu chitre la pame chitre le hajo agbo chitre gamesu be ma une kasinchio gamesu be na gbo doyoyo gamesu be na gbo gadede mele pe ma opa mea ma ope amea ameyi le simena judopomo na kaka na kike agodo pastor WF Kumuyi ameyi
dokpe agblɔ Praise the Lord. wakafu mawu My tongue. nye edo tsinye Wonders. nukunu aɖo tsinye Wonder of healing. tɔyɔyɔ ƒe nukunu Who is the person? meka ye dza xɔ tɔyɔyɔ ƒe nukunua o And the wonder of miracles. nukunu amlimatoa Wonder of deliverance. gaɖeɖe ƒe amlima You are the next. ewɔ dzi ye wòɖo azɔ eɖo tsuwo azɔ Anywhere you are. meka fi ne lo Right here. ne le radio gbɔ ya nye le tsɔtsi kpamea alo ne le kɔdzia Radio. eʋume ne lea Listening. ne le todzia Television. You are watching. alo fone dzi ne kplɔ mi ɖo lea ne le dzuta afi ɖe ya afi sia afi yi ke ne le alo mi le hameme ɖaa mi sɔgbe ko It's going to be fiesi ya la tonight. anye fiesi yi ke nukunuawo adi ɖe dzi nukunuawo adi ɖe dzi nukunu geɖewo ƒe fiesie ya kɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ asi velia ada ɖe afi ke dɔlélia le na o And as we pray, eye ne miedo gbe ɖa ɖe happened there. Peter said, in the name Petro gblɔ be of ɖe Jesus, le Yesu ƒe ŋkɔdzi tsitre eye nazɔ azɔli ye wòdo yeƒe asi ɖa elé yeƒe nuɖusie kɔe ɖe dzi and the man receives eye ŋusẽ ge ɖe nusua ƒe afɔkɔme and 40 years peblane sɔm kuxi ma wɔ le eƒe agbeme lo ekpli bɔ peblane ze ɖeka enumake ye dɔlélia tso egbɔna na wo tsã nenema ke wòafa me na wo tsã kɔ asi ma yi dzi eye nasɔ velia da ɖe dɔlélia dzi fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me ye the name above every nukɔ yi ke ƒo nukɔwo katã ta name that has power, nukɔ yi ke me nusẽ le that has authority, nukɔ yi ke me tɔtete and in le heaven, nusẽ le nukɔ ma me le dziƒo kple anyigba dzi aƒetɔ miefa le ame sia me ta and I speak eye meɖe wo nya gblɔ nusẽ ƒe nya atse ƒe nya tɔtete ƒe nya ye me gblɔ ye me le gblɔ be mixɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me wherever the pain is, meka ale ke dɔle vevesese ale ɖo the sickness, meka ale yi ke dɔlélia ede ga ɖe dzi o touch your aƒetɔ ƒe asi ka ŋuti o fifi la be healed, xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me long-standing problem, dɔléle ma yi ke nɔ teƒe ma teƒe dzidzi mountain, eto ma yi ke va nɔ anyi le afi ma eteƒe dzidzi affliction, dɔléle xaxa ma yi ke le teƒe ma eteƒe dzidzi le Yesu ƒe ŋkɔ dzi to aƒetɔa ƒe nusẽ me anointing of the to Holy Ghost, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amisisi dzi be delivered xɔ in katutu le Yesu ƒe ŋkɔ me name. To my right, ame yiwo le radio to gbɔ my left, ame yiwo le to dzi ame yiwo le kɔdzi ame yiwo le aƒe me ame yiwo le asadzi ɖaa ame yiwo le tsɔtsi kpa me teƒe sia teƒe yi ke mie le nukunu ƒomevi ɖe kpekpe yi ke dzim ne lea xɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me your blind eyes, nukuma yi gba na woa nkuma ʋu le Yesu ƒe ŋkɔ me open doors, eto ku na me maƒo nu me be ƒo nu po eye na se gbe le Yesu ƒe ŋkɔ me enu tete yi ke le nutsila ƒe teƒe ɖe kpekpe enye agbɔa enye akplolua enye alelea enye afɔtenamea nu tete ma ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me tuberculosis, cancer yɔme kpe abimakumaku le dɔme ayiku ƒe nya fua ƒe nya xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me insanity, adaʋadɔ enu dzedze Satan, abosam ƒe dɔléle ƒoame enu mawo ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me that spirit of suicide, gbɔgbɔma yi ke nye tamebubu ƒe gbɔgbɔ dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me I'll be healed in Jesus. dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe ne xɔ yeƒe dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me eʋudodo ƒe dɔléle ma eʋuanu ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me ɖikanaku ƒe dɔlélea xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me Any problem, kuxi ɖe kpekpe dɔléle ɖe kpekpe ele lãme na wo ya enu yi ke le tsa le lãwo me de se na nu abe ne do le Yesu ƒe ŋkɔ me
eye le wonu nti la pete pere keku meka la gbe akpe meka le mo meka te china to meka te plan me to gbe da ba gbe ne gere me le Yesu ben come apeto me to gbe da la mesia meta amiade kento ma da ye pe nukunu apo amiade kento ma gbo to gbe da fa ya me pe to amesia me ne ko to nukunu pe ma wu do pe ti la gbesi agbe me we la gbesi agbe me sonu koko gede wo pe nukume alogbonu koko da sedidi ne kede nusianu me ti jopapa so wo jipo pe amesasra gbonu kede agbesi agbe me le Yesu ben come akpe na apeto akpe na o Yesu akpelo eva mena o le Yesu ben come me to gbe dale. You have got it.